Pozdrav svima. Evo, jutros cijelo vrijeme kiša, poslije podne sunce. Trebam se spremiti za koke, u stvari danas ih trebam pokupiti. Zvao sam čovjeka, nije mi se javio, ali eto, opet dobro, imam ja malo više vremena da se pripremim. Mala promjena. Supruga i ja smo se dogovorili da u donjem dijelu napravimo malo bolju, visočiju ogradu nego samo ova pletena, da bude tako da mijenjamo mjesto i kokama. Nedavno sam očistio ovaj mlin ovdje i tu ima mali ulaz. Tu ima mali ulaz za koke. Tako da ću tu sada napraviti neku mrežu preko vrata da mogu ih naveće zatvoriti. Ni ova vrata se baš 100% ne zatvaraju. Pa sam mislio i tu neku mrežu staviti, nešto vidjet ćemo, improvizirati, a onda ću koristiti one stupce što imam, pa ću im napraviti tu da mogu izaći one vani. Mislim da je to dobro za prvu ruku. Motorka je stigla, ne moram više ručno ništa rezati. Još uvijek nemam sav alat, ali improvizirat ćemo. Guske su još uvijek tu, ali izgleda imam 3 muška i dvije ženske. Sad su se oni malo počeli tu tući. Šta mislite, da li da riješim jednog muškog ili da nabavim još ženskih? Ajde, recite mi pa da vidimo šta ćemo odlučiti. Evo, skova ja na brzinu ova vrata, razumijem da može i lakše i brže i bolje, ali ja se trenutno snalazim. Evo, upravo me gospodin zvao, pa mogu po koke. Idem samo ovo nekako montirati na brzinu, da vidim da to stoji i onda idemo po koke. Evo ga, to je to. Savio sam te gore eksere i samo ih okrenem klještima ili rukom, zavisi dok se malo razrade. Za sada je odlično, za prvu priliku to je to. Dok ne kupim neke baglame, to će tako morati biti. Idemo sada po koke. Stigle su napokon. Jako sam sretan. Idem ih nahraniti, spremiti im vodu pa ću vam pokazati. Vode imaju, hrane imaju, ajde da vidimo i te koke. Još su dosta plašljive, naravno tek su tu. Stare su 5,5 mjeseci, znači tu negdje su da pronesu jaje. Ajde, pustit ću ih ovdje unutra, možda 3 dana prije nego što ih pustim van. Nek vide da im je ovo kuća, nek se smire, nek se smjeste, pa to će biti to. To su te moje koke Hrvatice. Ova vrsta je sa crnim repom, bijele noge i bijelo uho. Eto, to vam je to. Nadam se da ću koje jajce skupiti. Njihova jaja nemaju kolesterol, jako su zdrava, malo manja su nego od obične koke i meso im je jako ukusno.
tako kažu. Pa ćemo vidjeti šta će biti. Nalijet ćemo koje jaje pa da vidimo šta će biti ako bude previše muških pa da probamo i meso. Neću ih više prepadati, idem van, a neka se malo smire. Evo sad sam im osigurao sve, ne može ih ništa pojesti. A sutra ujutro im pravim da mogu izaći van. Ivan je pobjedio prvo mjesto na natjecanju. Ja mislim da je čak jedna od tri koje sam ja dobio, koje su bile na izlaganju. Tako da sam u stvari dobio najkvalitetnije, najbolje koke hrvatce koje se mogu i dobiti u Hrvatskoj. Ništa, sad je samo na meni da ih sačuvam i naravno da dobijem koje pile. Evo ga, već i noć ide. Toliko za danas od mene. Hvala svima na gledanju i do sljedećeg videa.